Pini Karbi Lucharli Songben FIR first information report Pini da Difu police station long Pini ilitum pidamlo Pini FIR ilitum Karbi Lucharli Song tum ipinang ko kelakuenlo Pachu 15 February 2024 KSA lapen SDC Youth Front atum PZR VGR along Lilong Kedo Inglong aso khai kali tumpan RNSS wasong atum India President Dr. Pinpura lo pidanglo egalaso Pinpura lo long alali tum ki jong damke ada VGR lo kedo Biharia khai tumpan longle patta mate land rights pinangji kusi alali tum demand kon lo jong kon lo so laso putha SDC Youth Front la KSA to Checkroy dunde si ili to 15 February ani ili to Keroni long Harna dolo Keroni Sariali long la depen ili to Donka Mukam Circle Office Revenue Circle Office long ili to Harna dolo hala dak Harna do depen SDC Youth Front la KSA to kachi bang aru dak Keroni Sariali long ajhak Amuni lutum ili tum Karbi Lucharli song japol atuma panton petsi areng abu kapasu so laso areng abu pasu dera pipen tinut Munna Chauhan ko amliba alangli amita fake account lakaya juben alangli ba Karbi ang longarat lapen Karbi ang autonomous council upon lapen Karbi ili tum ajutang aputha alangli penakan lam juno lahay ninjelo pulo laso possibly tum Karbi Lucharli somata isia khai pan responsibility dokong masipini itu Munna Chauhan upon law and order ateng pe alang pan ingnan nang jing usipini ni itu nep sirak nang jing usipini itu FIR long jongkong ate alang social media long bangpen Karbi khai lapen Karbi juta apatha me heno alang pinangan alang ninjelo lapen Karbi along autonomous council upon the penakan me henu alang ninjelo lapen Karbi along autonomous council asilian upon the alang me henu alang intono ulo asuko taksi mo coming days along Karbi lapen Bihari Akhai angbong communal class pabideja pansi laso posi tumbang fire bang pidamlo Komar din FIR bang belong ako bang dili tum dag Difu police station usia akan sili tum pidamlo FIR bang din kasi alang li tum tenglo laben alang li tum a process bang claim sirak ko usi alang li tum mula Munna Chauhan bang lapung son li Karbi panaglang drop nang pulong lok ko naman sila at sa kong rasol kilong son nang ni matadam ba nili tum Karbi Lucharli song tumbang kamat adama teng bangke Munna Chauhan bang alang igo khiu semata inke isi alang kamat adama ke Karbi arat atunge jok luwok usi alang mathal so joine si alang apana jata claim thekthi nep thekthi laban Karbi arat atunge incompetent o inke laban Karbi along autonomous council atunge incompetent o walang kamatha joine si alang bang pini laan arnita kaprek a video selam ben Karbi arat an nakang tong laban Karbi along autonomous council apan nakang tong achakong long laben alang aphida komame Pawan Kumar ason muni Karbi Student Association to Kangtung lasi Pawan Kumar pada action energy lapel Munna Chauhan pada action and sirak nangji kusipini jongkong ake laan video selam dera kita complete constituency MSC Pawan Kumar ekheta alang ninje damde lapen alang apan arrest nangji ko alang ta alang ekheta ninje damde lasi Pawan Kumar ta alang apan kachi alang long kachi rapun do kusini Karbi Student Association prolo lasi alang apan ta action energy lapen Munna Chauhan apan ta action and sirak nangji kusini itu jongkong kita nalito labang sa FIR depend jang si rekom sa kitu kini bang update betul dan itu black seconding kitsi song dulu ma nilitum ang song
kedan ji panda nili tum planning dolo strategy long dolo kasi non ako bang pili tum FIR kulo mo prama ke kapre kasi song ang deng panta nili tum step NG ko handa nili tum strategy long dolo laban mo prama nili tum rat ino paklan pondong ko sita step ke deng ko kasi nili tum kasi parai tang dolo silam rajundung lang lapuson bang kibi ka chia sutubli ka bi panin tu tololong si rar tum ke chitubir ko somis di klem na ko so buta celok tok dele ngun ba ate la solo ba bigli tum rap tum si celok ko donang ko la pen rap tum si initiative kan enang ko ji ate in lage karbi rap kan silang kan tono pot ini tum karbi rap student organization cultural organizations language organizations lahai da dolabo kasi ang ton ini tum social organization tum hansi ini tum laso initiative bang deng ji kusi karbi student association kan nili kan chini ko kam ko ate ini tum jong sila social organizations language organization tum jong singru pon pi la tum claim pon pi pulute mo prang da laso na mulit nang klang bomi lang kusi mata kasi ini tum khaya pan ban na padong rogbe de ji pan na ko longbe de ji pan ini tum arong ateng pen claim pon lote ini tum mo prang da laso amulit man chakong long lelu kusi mata ini chini ko isialam rajing tula non mangai karbi khai bisi nakang torkang kisna bandel mutidi la solong ni tu tami la karbi chu tum tul sil hai tum person tu sinami churing tum la karbi chu tum palmanga non akai long ge ka karbi chu tum da modern age long so ko lo la ta social media to la pen kapre electronics media alang ni tum ta use no alang ni tum ta theglong lo la si la hai ke theglong pen alang ni tum ta isi karbi culture long pe alang le tuno ke thin nai abang pi tuno nasi alang le tunta karbi prestige karbi dignity aphan matha pen alang le tunta law and order long la isi FIR ba lam koi pi somte alang le tunta isi contributions doji ko sini makaba sila marjing tura hiruni long karbi phalo sona ke putor pen ren ne thenge chok hati patai do piglo Dasla sukta ko son masih klena ko dak hiruni long bang nini personally diri kamat ha dang bang ke ili tum jong si karbi arab lapen administration tum jong si immediately lapen urgently jong si action and kidlo klote mo kala so klena ke sita jong si ya isi order di precise ya ran nei lapen chok che bang kutuan ke jel tami katek tami pay contact ne usi lancho solution bang sita civil society organization tu long che job duna lo to lege communal line one people of communal disharmony ko ko la bang